Bokolia long inut kachong hua bangphu Sahidi Islam Raikom Saikia reading pen Heliamu kirua jok apran kedam. Ingdeng hini rongkhang nok hum chingrumamai dongka mukama longka paman pon. Nong ekapa jirjia phan tangka kachu en polam kiklang. Amreng Constituency Second Chairman Cup Football Championship 2022 Adungiti Kapatupon. Karbi Longri Abirta ke lang rapera doan phan kardom pa jiriglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponje bang Nilisami Josephine Tisopi lasinon birta ton benar juponik sene Bokolia Police Station kapar lolong Raikom Saiki lepen kanghua tumang bong kachiteng khenga jok kanghua bang phua pran ke dama phutha Karbi Anglong SP pen pherangkia mai kang nipon Labangso pherangkia mai long SP Sanjip Kumar Saikia pen kapachini ponatengke kedam tang arkoi ni phai crazier ni Bokolia Police Station kapar lu volongko maji thekera jan po hawaralong kanghua ging dopu Raikom Saiki tum joy pen birta long si kiri ka kurugosai deng phitlo Lapusona por hut honte me bang pho bang troga tuma bang phua phan Raikom Saiki atum thekdon longsi kaching ton je phan hukum pilo bonta lasona por hut kang huatum kachapa jog je phan Raikom Saiki atuma phan hele pen ka tengkhenga jog sai jog je pranjapa jog je phan Raikom Saiki atum penta heliamu bang jardunang koklo Laso hut kang huamunit Sohidil Islam aphan heliamu ke rok loga jot kadune derlo lapenke kapre ka bang phuatum kang tingawar sai to NC kadlong erlo pusi birta pachini pon lapenke chitengkheng hut kang huari deng pistol lapenke heliamu ke reng long pon puta pachini pon thu areng kiso Sohidul Islam aphan kiso ke langji aphan DMCS along ajopor phahini apor malom ponlo bonta towar benga che thebeder lopusi Karbi Anglong SP Sanjip Kumar Saikia pen pachini pon thu ali Bokolia thanar antargoto Thekerajan অঞ্চলত ওসি বকলিয়াই এটা খবৰ পাই যে এটা ডকাইতৰ দলে মানে এটা কিবা ডকাইতি কৰিবৰ কাৰণে এটা কিবা প্ৰিপাৰেচন কৰিছে কিবা এক জায়গাত গোট খাব গটিকে ওসিয়ে এটা পাৰ্টিলৈ ৰাতি উলাই যায় আৰু নিখা প্ৰায় 1:30 মান বজাত তেওঁলোকে এটা অঞ্চলত তেওঁলোকে এম্বুছ পাতে আৰু তেনেকুৱাকৈ থকা অৱস্থাত কেইজনমান যুৱক তেওঁলোকে আহা এইখিনিতে সন্ধান পায় আৰু ৰখিবলৈ তেওঁলোকে ইনষ্ট্ৰাকচন দিছিলে নৰখি পেলাই ইটো পক্ষৰ পৰা গুলি চালনা হয় আৰু পুলিচে নিজৰ সেলফ ডিফেন্সত তেতিয়া গুলি কৰিবলৈ বাধ্য হয় কিছু সময় এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ হোৱাৰ পিছত গুলিৰ শব্দ নাইকিয়া হয় আৰু তাৰ পিছত জেগাটো সাৰ্চ কৰি পেলাই এজন মানুহ ইনজিয়ৰ্ড অৱস্থাত পোৱা যায় এটা .22 পিস্তল এক ৰাউণ্ড গুলি আৰু কিবা কিবি নথিপত্ৰ পোৱা গৈছে আৰু বাকি কিজন লোক আমি সন্দেহ কৰিছো যে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ পলাই গৈছে আৰু তেখেতক ইমিডিয়েটলি হস্পিটাললৈ অনা হয় হস্পিটালত অনাৰ পিছত তেখেত মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ডক্টৰে আৰু পিছত জানিব পৰা গৈছে যে সেই ব্যক্তিজন শহীদুল ইছলাম তেখেত এজন কুখ্যাত ডকাইত আছিল আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু হৈ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাতে দুটা কেছত তেখেতক প্ৰয়োজন হৈ আছিল ডকাইতি কেছত ঠিক তেনেদৰে হুজাই আৰু নগাঁৱতো তেখেত বেলেগ বেলেগ কেছত তেওঁ প্ৰয়োজন আছিল গতিকে যোৱাকালি এই অপাৰেশ্যনটো হৈছে স্যাৰ জি ঠাই তেওঁ ঘৰ হুজাইৰ দেৱস্থান বুলি আমি জানিব পাৰিছো এতিয়ালৈকে এই সঠিক তথ্য এতিয়াও পোৱা নাই কাৰ্বি আংলঙৰ আগৰ ৰিলেটেড কেছ কি আছে স্যাৰ এই তথ্য আপোনালোকক পিছত দিব লাগিব কাৰণ আমি এতিয়া গোটেইবিলাক সব সন্নিবিষ্ট কৰি আছো Pirthe nang hache lopulute ilimuni ratumke ikur dorep lapenke ikur konat pense ke plang ma pukachini ke nang sot lasikar bikur pholong ronghang ta isilo ronghang atumang bong pense than chimun paman pon bomsi pining suri hini rain koira ke thomaning kana farman ingdeng hini ronghang nok humamai ar koi ni phai krehini ni jangkar bianglong dongka mukam waisong pathu aklamalong ingdeng hini farman ronghang nok humamai ni thoma farman pangcheng ponlo Meipu ajid ronghang lapenke kongchun bang im ronghang pen cepatir piponsi tirim kang dupen sayang deng pangcheng ponlo bangso tirim kang duga sayalong guru sergeant sing ronghang bor sing ronghang lapenke ajid ronghang atuma hin pensi tiriming dukpon
Ningka ne sekpen ipong ronghang no humamai kibi ponang koklake ronghang akur doan hakko penta kachekak doan aruarim pusitame puthor kachipachini thujia phan pusi nahok le do pusitame kachitong petpen tirim teram kaching thumpen puthor kachichini thunang ji po phansi ronghang no humamai kibi pon pusi pherangke thengnu ningje pon Hongkrampen longki rongpi Karbi Longri Abirta Igala puhelo nilitum ronghang nokhum adak non karbiang longpen cenglok angtan kedu asamang bong mate indiang bong mate india pen nakalong trek kedu dum arong hang pustam nilitum nokhum an bangke cingrom pet pensi nangso nokhum ku aru arim kachihum ri fansi nangso nokhum keseng no tapi karbi kur phong bong nilitum la rong hang tumsi are chulo lindok pulo la si rong arak long dari tumsi richu kithi man bom la si nitum la kur pho wan tadil tumsi ne heno cari calom nayan ke ni tumsi japon kokko la si nilitum mangke la bangso conference kibi pini kicheng siar ni lo reception no la si nilitum bangso a reception na ni bangan nitum dak mane than theli la pen ke Antilia logot nilitum la hempu mukrang rasinja RA pulo lata ponlo lapen bang nilitum ha ronghang atuman dindok pu keman ceng wosokoi darong phar bang ronghang atum phan litum han richu nang tum si richu theng ke the theng lo litum kar bikur pho phan nang tum le cari calon ponu pini ken ke tu har pokangan niken non an litum richu bang kebra hini lo asi nilitum la bang klike prahini angbong non reng bom bai tum dak ser jim tim rob jim tim along ser mithek group mithek pen ser har lung rum rong ser kasu rum kasu pen la pen ni tum pesa risar jo tangka pen maha pen ser lek group lek pen stame tangka maha pen san ni tum kini ardom lo ardi lo dup lo la pen ni tum okjor of me tapi apu keng piji la si ni tum la rong hang no khum Tirthir ure tikken nilitum ta ricuta thirplong wer nangji lapen nilitum karbikur pho phan cari calom pon unai kibeng ke phan abider nai lapen ke karbia khaita tirthia dang amunit to moson tak taksin nilitum ta kethek kire pen chenglok aleng kethe kiding anta sahab saba anta nilitum mandu nai kusin nilitum ta arnamang no akhir jume chahang dun lo borkan chahang dun lo nilitum la ronghang atum anta nilitum ta mane jo ketok kelang hinta jenil tumta tirthia dang amuni tum santo thang thek nai apen ke nil tumta sahab saba mandun unai CMEM ta mandun unai apen ke asam long stame chief minister anta nil tum long dum nani governor ta ni tum mandun unai India Arkoi ni Phaikrehiniyar ni Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Committee Tumpen Dipu Press Asai Hemalong Pherangkia Maing Niponsi Anti-Corruption Youth Power of Assam Dipu Aromai Phu Arun Terang Kachuklem Chokche Pupen Arun Terang Aphan Mai Phor Pupen Pasun Pondelo Pusi Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Kongchunbang Chitra Bora Pen Pherangkia Mayalong Ningje Pon Dipu Ancholic Committee বিশেষ এটা অভিযোগ পাইছিলোঁ সেই অভিযোগৰ মৰ্মে ইয়াত আপোনাৰ ডিপু প্ৰেছ ক্লাবত আমি উপস্থিত হ'লোঁ অভিযোগটো হ'ল আৰু তেওঁলোকে যি আপোনাৰ ধৰণত আমাৰ দুৰ্নীতি আমি ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবলৈ সংগঠনটো জন্ম হৈছিলে কিন্তু ইয়াত কিছু অভিযোগ হৈছে তেওঁলোকে কিছু বিষয়বিয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ আমাৰ কাৰ্যসূচী নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আপোনাৰ পইচাসমূহ সংগ্ৰহ কৰা আমি অভিযোগ পাইছোঁ গতিকে আমি বছৰত আপোনাৰ অন্তৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্নীতি বিৰোধী দিৱসত আমি 9 ডিচেম্বৰ সময়ত ৰাইজে যি ধৰণৰ মৰম দিয়ে সেই মৰমহে আমি আঁকোৱালি লওঁ গতিকে ইয়াত কিছু আপোনাৰ মানে দুৰ্বৃত্ত আপোনাৰ ব্যক্তিয়ে নিজভবীয়াকে আমাৰ সদস্য কিছুৱে নিজভবীয়াকে কোনো অনুষ্ঠান নোহোৱাকে ধন সংগ্ৰহ কৰা আমি অভিযোগ পাইছোঁ এই ধন সংগ্ৰহ কৰাত আমি আজি ডিপু আঞ্চলিক কমিটিৰ আমি আহি ইয়াত দেখা পাইছোঁ আৰু আপোনাৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে স্পষ্ট কৈছে যে এই সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমি অতি শীঘ্ৰে অব্যাহত দিব লাগে কিন্তু আমি যেতিয়া কথা আপোনাৰ সদস্যসকলৰ লগত আলোচনা বিবেচনা কৰিলোঁ এই আলোচনাৰ বিবেচনাত আমি দেখা পালোঁ যে সঁচাকৈ হয় কিছু পক্ষ সঁচা পাইছোঁ আমি সেই পক্ষত আজি আমি দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱক অসম কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত যি ডিপু আঞ্চলিক সমিতি
আপোনাৰ গঠন হৈছিলে সেই গঠনত আমি সভাপতি ডাঙৰীয়া আজি আমি এই ডিফু আঞ্চলিক কমিটিৰ পৰা সভাপতি ডাঙৰীয়া পদত্যাগ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি। সভাপতিগৰাকীৰ নাম কি? অৰুণ তেৰাণ। Bangso Putak Anti-Corruption Youth Power of Assam Dipuaro Mai Phu Arun Terang Pen Birta Longsi Tongsekot Pen Perangkia Mai Ing Niponsi Lamklar Jibi Pontu Mei Phu Arun Terang Pen Kaninje Ponke Nili ke claim ke dam ke chokche avi lapen Nili Phanang Pachini ne pin pen Akoy nang ki pitap lapen ke Mei Phur Pu Pen nang pa sun tukke Aron Kali Lapen ke dam tangar ni Anti-Corruption Youth Power of Assam atom pen Guwahati along Karbi Anglong Pen Bang Plietuma Phanong e pajir ponlo Labang sonong e kapat jirjia phanta Youth Power of Assam Karbi Anglong District Kongchon Bang Chitra Bora Nili Phantangka Suri Phokkep nang hanglo Bonta Nili Suri Phokkep an piune datsi Suri Thomkep an kipidun chorajok Bang Flipen Indura Phan nong e kipi kapat choklim ledat pusi Mei Phu Arun Terang pen ningje pontu Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong District Kongchon Bang Chitra Bora aphan ar pupen pasunangji Chitra Bora ar pudote ke Anti-Corruption Youth Power of Assam Karbi Anglong ke ingtangte lopusi ningje pontu la nang karbok tahap apithak alang tum pulo je without investigation kuri repin ben se alang tum nili panang karbok je nili along dampo thon kidubi dam kidiman dam system ya se alang tum nang karbok Ingper alang tum pulo je niphan presiden ar pen pini pen ang pasun lo pu alang tum ningje tegang alang tum ge lagi right away athema alang tum ge halat pu bokajan tum alang tum bokajan komiti tum bang sidakar difu komiti tum han nang pini pen presiden ar pu dolong le lo pu gipu ge lagi alang tum right away ingper alang tum pulo je nili ge claim ke dam chok chi o pu alang tum long approve the away je nili ke claim ke dam chok chi o pu approve the away non head ke dam Guwahati long a program ki bi huta hala support le ni pudam lap pulote alang tum si ki chok chi pudam ji pulote nili KSA president Sir Thompson han nili si alang han best social worker award nang pipo ni alang li phan pudam ingkar ke press club long president borsing rong parantan nili si ahem dam lut tuning digdam ingkar ke litum la KCS president Chandra Singkro alang li hem tan nili si dam si alang fan tuning digdam je nang li fan best social worker award nang PG ku la pendat tak lilang ACF Pernop Terang alang li hem tat nili si dam si je nang li fan best social worker award nang PG ku anda nili tu fan nang treat ni ajo 11 baji hadak Guwahati long le dam rok lo nili fan nang treat ku pilo get dan engkupe ani chudam lo inge birthday lo get dan engkupe ajatan engkupe anda la an cipaduk adap nephan aku poisa na hang thulang 10000 poisa non man nang kinon 10000 poisa na pipe kulte ni ke SA president Thompson rong pihan nitum award pipe la so putak ta ni Guwahati long chepong tekang dut la tumpen Guwahati long chepong tekang dut apot si alang tum aning nang isu non puer ni an aning nang isu si non akan ki mi hut berdun tipnang umat alang tum non akan melot nang ke berdun la Chitra Bora pu bang ni dak Guwahati dam dia prang ihan Guwahati alang Guwahati sido Guwahati ben ihan punang kollo je special DGP van Karbi Ajoy Pinangji na hok penot pan pi bek non ni Karbi Ajoy pon pi antai special DGP all Assam special DGP an haso Karbi Ajoy ki pi gali amithang jingjoy tan lada ni pupe aku ni han hadak le rok da borsing rong par la press club long a president a award da alang tum patu pijoy ni si kiri pidam aluludam chok kiri pidam non puanda press club a president borsing rong par long ekta award bang ya bide la ke la tum si ke patu pb nong athema ni poisa pa clear piun e that pot ni alang tum fan 30000 poisa kipi 30000 plus kado kawe la press media tum hadak nang itun tum anhantan nili sigil satan nili pocket ni menthanga pocket men si bajun la ane cepaduk lo antapini alang tum dak bang mat la sonalam ni phanangi pu bodget lagi ni Anti-Corruption Youth Power Assam a president ning duk cepak lang lo Guwahati le rock lang tum poisa ni han ni la
Kalakhitra guest house nang situ. Guest house nang dolo suhut nihan funakol 10,000 itia de apni 10,000 ni dile bota ni dim nai pu bar ni da hata ke ni pu eno dak le poisa vepin guna pensi pipo puman ni jebong dut o nang tem poisa hansi la award ki pg puman putte son pulte ni nang ni jebong dut aman ni bek chen lo ki wang puman inut media menit bangket song kali program thi upot nang ni cepat thiri nang ni cepat ning ding not Thompson han award pi det pen apita ni hane poisa nang hang tulang de itia 7,000 de নহলে পরসিং রং ফারগানে বোটানি টিম পুনকিপু লাগে চিত্রা বোরা আমি থাংসি ইনিজি লো আং হোবেন লাগে লানে লং সেক্রেটারি নঙ্গে চুদুন তোরসিং পুনন লাতুমা বেদুন জুইবাং লাতা দোবেক le চিত্রা বোরা গোমারিক লো la pamo dakewang district Karbi Long district committee long secretary এওয়ার্ডা কি পিএ ফান্তাং খালাস নং খাং ইগলো বি la sinang ha না ফান কোন কি পিকে ne 30,000 lagi pi so 30,000 aku 30,000 pen above sinang hang tu aman ne bangai pulo press club president nang cerap dulu suri pho nang pidu lahai tangka kini nang phanang pitang lable ni tung ke non ke dami phanta bhara ave ni tung ke ni phan ke wangi huta Thompson si suri hini nang pi ingbar KCS president Chandra Singh Kro ke hai Chandra Singh Kro 2,500 nang pi lap so ap tangka pen si ne hem kichimang ilong laan inu pen ni phanai puting ni han ke 50,000 nang pinai biar lah 50,000 nang pinai pu alang tumsi pu 50,000 nang pinai bar ke ni bang pulo un antame ne bor ipu pulo ni collect pilo 30,000 vet lo belong to 30,000 ta pidam der le ingar ke 30 and not only that I would like to condemn Chitra Bora the secretary of Karbi Anglong district I would like to condemn Chitra Bora for misusing my name, for blaming me falsely. And not only that, I would like to request the Central Committee President, Dharmakanta Gogoi, in order to take a necessary action against Chitra Bora for misusing his power. Chitra Bora, he nijor power to misuse kuriase. To itu karne moi Central Committee President, Dharmakanta Gogoi karne अनुरोध kuri bole mon goisu. Jetak Karbi Anglong district secretary para potdot para hun kale jiman hun kale tak hatora bola ge nohole I the president of anti corruption youth power Assam moi aji ko bole mon jaisu je Chitra Bora judi Karbi Anglong district secretary থাকে kole moi amar Karbi Anglong nutun organization bonam aru itu organization nam hobo anti corruption youth power Karbi Anglong aru ami anti corruption youth power Assam pra in touch na thakim we want keep in touch with the anti corruption youth power Assam once VDC Jirikinding Sports Association atum penjapatir piponsi kedamtang arkoi niphai krohiniarni Jirikinding Klimber Pathuak Lamalong Second Chairman Cup Football Championship 2022 angdungkiti pathuponlo Sarucha FC lapenke Klimber FC atumang bongsi labangso angdungkiti pathuponlo Klimber FC atumke thekmu chorajok goal plian thaponlo lapenke Sarucha FC atum goal hinian si thaponun jotlo Klimber FC atum labangso angdungkiti ga pathu chapahai pondelo Angdung kiti ka pathu pona hu Jirikinding Sports Association amai phu Joy Singing Tipensi mai chapahim phu ponlo Aluhia Man Pen BLCC Chairman Prophet Tiso Lambs Chairman Robin Hanse Jirikinding OC Kajol Nat lapen ke penangan ke thegi dingatum chetong dun pen mesen pen pachun pon Jirikinding pen Ransin Teron Karbi Longri Abirta Angdung kiti pon kacepati long Sarucha lapen Limbar Club si cepati pon lo lasi Limbar Club hin ben si Cipahai pon lo Limbar Club 42 ben si heri lo Cipahai pon lo lasi churu lo alang litum bustame Sarucha bhanstame Halloween kan ladak na Cipati dun pen pini angdung itu long Cipali dun thek lata churu lo lapen nilitum a sponsor chairman
kado ka via chairman lapen nilitum IM atum panstame nili churu par piklo lapen kado ka ve dak ward commissioner do VDC chairman do lapen jirikendeng phana usi nang setong do lang dong kiti along lasi sponsor tumpan nili roitu letter lo churu par piklo alang litum ubiki mi aphan lason kang thur ponthek khela dula lapen lan socai alang litum ke bangilangar ni istame nang cera bunilang pu alam cak nai cipi pen hili him pen churu par piklo abanga hok lilum kaiki istame cisik ven lapen non nilitum IM bunon alang li kaiki istame la khela phan angsongan ke ponye phan alang li ning kaiki ta matha pon bon stame isi pini bang alang li nang cetong dunun edelo alang li aok reng noda isu celang dami pupen sipini nang cetong dunun edelo setame khela long alang li kaiki istame angsongan ke ponye pan kaiki ta alang li ka ani matha Pini Abirta pan sing ton paniklo domi thakme kardom